Saturday kule party and ndifuna beze bakithi abazukulu bamlize ngobunengi babo lizomsupport umntana ekhaya uMaduku uyavula iTrue ayisikho kodwa lokho akuvulayo kunengi mfuna lichadele khona phana eTrue nxa lichada limbizi lifakani indandatho khona phana eTrue nxa lifakani indandatho limbizi sithonise amacala nxa sebekonile ntombazana kumbe selinjengana lingibize ngugogweni 24/7 nyabe ngilibeleli abafunayo so Friday ngkhona Saturday abafuna 1-on-1 andingatitshela abafuna abalezikhalazo abafuna ukubuza abafunani manje ungasucimisa uthole indlaga raba eGoli ke sithini ngizaphenduka lapho uyaphenduka indlaga vele ngisayithini mina ngisayithini nasemfuna ukuthi laba abazukulu bami babe yiba abathola indlaga labadlalwayo laba mbatshela ukuthi nxa kunje akube nje nxa kunje akube nje bakumithisela umntana wakho ubise lapha ngulungisele mina uyayilungisa ngiyalungisa konke hayi wena ufuna ukukhipha ama secret uyalungisa njani ngiyalungisa konke kathi yabe nithi umntana umuntu emchaphathizi lethu uzamenzana umuntu wancane akulalutho siyakhuluma ngomlomo sabe silungisa izindaba laba ihlukana vela ngifuna ukubona abantu abehlukanayo hayi umuntu engaphambanisa uyabe kuphambanisela okukhulu ukuthi ngaze kusele abantwana abathathu ababili uthi lehlukana hayi stand to yomyeni uyakwazi balelelene liyabeleni zivawu phambi kamfundisi ivawu yakwathi isifungo utshoni ivawu ithi isifungo phambi kaNkulunkulu isifungo phambi kaNkulunkulu yeke nto liyabe lifungile ukuthi till khona kungumuntu obuzayo ecourt ujaji akulamsebenzi anti ngumsebenzi wakhe lwani uNkulunkulu uyothi till death do us apart phambili uzokuthiwa abantu sebedivorce mina izwa abantu abadivorsayo laphana lihawulisa abantwana alimguluzelani lapho umuntu kumele enzeni hayi liyahlala phansi libiza abantu abanjengathomanyati somkhandile esehambe lodge esihambe ngaphi abangabafazi lina yena lihambe emalodge abafazi yiko vele umfazi lodge la umfazi uyangena vele lodge yakho hayi umfazi otshadile kankeni kankeni wasayini odi wathi vawu yiba bambe lodge mina yenzake mbavu kathi wabona ngabona ungangeni hayi yenzake ngizwe futhi andodlula phandle yikho ngabe sengangahlana la umnye uphuma phandle uyabo ekhipha iringi ukuthi ungaboni ukuthi uchadile hayi ngisho mina ngambuza sibi ngindaba ungandlayile ukuthi lwana ungene lodge ngilandi ngiyemkhuza ungakamonakaleli ucilana vele kakumnandi nje urate uhlala noFreddy Gwala ngire kakhulu 100% yena lona nxa inyawo zivuma phela le ntamo yami nxa ivuma nzapho nguthithi mbakhona ukutshana okufuna abazukulu bami usuxoxa boma 1-on-1 ababe bele kodwa baba ke bafuna ukubona hayi angilamsebenzi anti bonke ngabazukulu bami phela mina ngisogogo umuntu oyi-1 I'm gogos for all njavela abantu khathesi abanye ndihlala ndabo ngale phansi ngale bathi bona lapha eliyabe likhona gogo anti vele abantu sebengazi gogo thina siya encenza kuthole eGoli ngathi uyabuyani wathi ngemandi ngathi uzanithola sibili wathi manje thina ukuthi lapha elikhona siyabe sikhatshana mina hayi into engiyifunayo leyo ndizosapota umntana ekhaya leyo ndizomsapota uMaduku unamaduku unethisanyana and ngiswele kade ngifuna ukuthi ngaye ngiyadinga amacimbi ngibathwalele amacimbi ngifike mbakhanzingele ekuseni ngeSaturday banike mahara beza ukudla kwekhaya mbaphekele idelele mbaphekele ukudla kwekhaya kubi njalo into zeZimbabwe zonke ukuthi zimbi iziphi ezimbi anti amaphilisi impuphu hayi amaphilisi mthelo kanye ngabe ngisiphekela amacimbi ngiyasiphekela oyiphilisi ngoba akuphekwa ngamaChina lokho akumile esihlahleni zamaChina futhi anti kumile esikhalangeni la ngalelo wakumile emaChinese hayi ngokwakhona amaphilisi la nto avele eChina kade abone dadwantu kulomunye la yena wangithengela amasengisi ngathi siyafika emarket sokuqamukile ngokwayithena eChina la eChina shop azigcina into zamaChina lezi manje ngikwenzeni intamo yakho lesenze njani ngizathenga anti abazukulu bazanithengela phambili amaphilisi astrong lalokhu ngizathenga lalokhu kanti okuthiwa ngathenga kungayisikho kukhona okunye mbo okufika lapho kanti wawulima i-headboard so kodwa iphupha lisabuya hayi ngiyaphupha ngikhohlwe ngike mphuphe ngigijima mbaleni ekuseni mvembe uthi la manti ngiyakhuleka yini mntanami omnye nomnye labo benjena bazileyo abakhuleka kakho ongakhulekile ngoba abantu wonke umuntu ufuna ukuba ngunamba so mathi baba nxa behlola bathini babonani ababoni lutho
Ababoni lutho. So uthule ngawula lutho, uthuda uloyo. Angizwa. Ngithi nxa bengaboni. Hayi yena uyatsho njalo phela. Anti babona ukuthiyene kanti anti uJoshua uthi Joshua. Ukwabhoda kwabanye. Wathi yena what is going to die. Kofa yena bukela iTV Joshua. Wathini? Wathi yena komunye wena what your son is going to die with what. Yena sephuma egangeni lapha ekhona kwakule conference wahlala esituleni wafika wafa. uThembi Joshua. Lokhu hambe buza abantu beGoli anti thini namthawe yabevulile kuyakulolunye uhlelo okuthiwa abafundisi andi yafika umakhadi uthi yena hayi into lezayo Makhadi man. khona ngale abafundisi beGoli umakhadi labo zonto kuthiwa ngozonto ufuna uyakhona wena. hayi amfuni ukuyakhona labana basebeconfessa phela into ezenzakala kade abona abantu yikho phela mina ngakubuza ukuthi ngamachechi bani ukuthi uyafika abantu begcwele phezu kwamatower light phezu kwamatower light bethi bezobona umuntu kaNkulunkulu man of God phezu kwamatower light ingani ungazibanjwa igetsi kade abantu labana egedini njengoba ubona kunjani yabona bathi bahambe eNigeria kuthiwa ngumakhado lapho phela khona abantu abaningi bathi abasasonti sebesontele ezindlini yindaba ngamatsotsi amatsotso pastor. Umakhado Kodwa lo lapha phela wena lawo buhamba nawe wecheche la. angizwa Lawo uhamba uthi macheche nala. hayi uyayekela ukuhamba kade ungayekela ukuhamba uyahamba la ufuna ukuyaphunga okunye uyabe ufuna ukuyakuzwa njenganti anti vele sidanda izinto Uyafuna ukuyakuzwa. Kodwa but umuntu ongayisuyo uyamfila jo uyamfila. mina ngiyabafila abantu shima anti yabona lana oyichabalala wavuke file wafa saphikisana mthethayo lokhu mina ngisikwe ngulande ngaye ngantsho ngo-anti kasi Wase kuprophesize la. sengitshela into engingazifuni bona bafuna ukuthi uvume hayi Base ukutsheleni lapha Rose. esengitshela ngomntanami ethe umntanami wanzondela ngambophisa ngathi umntanami engambophisayo abanye umama Umntwana ombobisayo. hayi abanye umama sebesithi hayi ungamenzi njalo umuntu kaNkulunkulu ngathi wena ngivume ngitshela ishidi Yeah. engitshela ithwethi mvume uyawuthi nayini elingakuvuma nti yena ngumlandeli wena naso mlandeli wami Kamuntu awucreate nathi wena usubophisa umntana akho ngamtshela ngaqina semtshela ngathi baba uyakwazi ukuthi efamilini vele abantu balokhu zabazalwa bengazwanani omakhelwane uyafika omnye vele ulelihle elinje so wena ungamprofita mina sokumele ukuthi ngivume into engayisiyo wena lapho usufuna nilandele wathi ungenelele umama ngathi bathu kathi anti uvike phela uthe wena mina kangibuyi namhla sokwenze njani akukethanga inyanga ngathi sithi yathi kwakungena othabani wayengakwazi ukuthi Thabani uKheni wayengangeni. uKheni ngukaChrist Embassy uKheni anti ngupastor Chris Kodwa phela ngitsho ukuthi phela umntana akho phela nguKheni yedwa ndawuzangumbophise liyathandana hlala lonke uyakuphekela. yikho phela ubaba lona ngathi baba ngamkhalela inyembezi ezasenzondile mina ngiyakhala ngamkhalela kodwa akethanga 3 months ngizwa uthufile ubaba lo Encengo ngomthandazo wakomkhulekelayo. angikwazi lokho kwaziwa nguye lo nkulunkulu wami phambili Wena wathi lo muntu ngamangakhe lawo. ngamtshela nzangifihle lo mama labana sebesiku ngathatha le mali yami engasenikele ngayo Hayi ngungani kutsotsi ngikhayela ukuthi ngitsotsi ngayithatha imali yami bathi uzahlanya ngathi kuyahlanya lina bomama nelimqukayo mina ngitsho ngavuma umuntu entshela amanga ngamthethisa u-anti kasingathi vele kimi ngiyekele ngizifelele inyawo zami lezi leave me alone kulalokhu ukuthi ungihambise kathesi ngigade imali lapha ngisesizinda ehholu leyana kuthiwa kusetshabalala usiyadinga ukwelatshwa. anti yabo Kodwa sutshelwa ngomntwana owambophisa ongibophisana. ngingasayimbophisa umntanami kwathiwa ye mama ukhulule lokhu uzuma wakho ungabambi isikhili ngathi dammit yikho lapho esabona khona lokhuza umakhado yena lo esithi babese-Nigeria anti eNigeria babuya lekhanda lengulube uyayibona iwuthi uthe bafika badize ebhoda emafirmation kwapho badize ikhanda leliyana lehotshi wabuya lalo umakhado wabe lihlanyele egedini lechechi so ikhanda leliyana nti selibola lingabola liyaphumani impethu izophela abantu kade abona abantu nxa besiya kubo-man of God laba bagcwala phezulu lapha zimpethu leziyana ezabe zibabiza nxa itshumayela laphana thina omama yisesihlanya kakhulu Kungani lihlanye umama? yikho phela into zangikhona zisebenza njalo Zibiza umama. Utshengisa uba liwiki lini umama. ngaphandle kwami hayi mina uthi ngaqilwa into Njani njani week Rose? abanye mina I'm not weak
Mina yikho ngiyamtshela vele umuntu yena lwana ukuthi hayi lokho njena khona hayi uthi yena kwasokuphuma ikhanda le-crocodile wayemezambike umakado bafika ikhanda lelo belikhangele ngathi bamnika abafana abancane yibo abafaka ku-olta lapha ababisa imali antiyabona uzondo waqhatshe omunye bona abantu phela ematshetshi la bakhangela umuntu ongani unonile ule mali antiyabo yibo ababaqhatshayo wena onjengathi omanye athi singokuhamba so ungaphiwa isikhundla ube ngu-elder uyabanikani uyabanikani so wafuna abantu bale mali ungalala ndlage ezabanika something engalamuda abanikela kakhulu yibo abathandwayo yibo abathandwayo bantu kade uthi umajiyi wazwa wathi ilizwe lela lila mali imali yavela ngapha abantu bethatha imali benika abaprofiti